Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Sophistication meets style. The stylish trendsetter Tata Curve SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shillong. I wanna make up right now, see you whining, grinding, all on the floor like that. Oh. Ka Northeastern Hill University Students Union hakan riu tarik unai wing arajar arpusau. Kalasai madan yaki jingle sop jonggi bor peniat ke skul ba Northeastern Hill University Shillong bantung kam yau Amit Gupta kum u Deputy Registrar hapok kani ke skul ba. Ka union kalasai madan ru yakan notice bala penmi haga khatlai tarik uyayong arajar arpulai bala soi dau Registrar in charge. U Professor A.S. Dixit kaba pen'i bagi beliau kiba apply ka post Deputy Registrar ki don tang sau pusau ngot kiba ibet ban syajit ban shimti yakane ka kam. Kat bau Amit Gupta udon haga kerdan bat ulasya pengat haga top not eligible lani ubum ibet ban syajit ban shimti yakane ka kam. Ki nong yalam jonga nehu su kila bu jingkeliru yaki bor penia jonga skol ba nehu. Bakumno u Amit Gupta u balasya kentaj bat syak pengat haga top not eligible. Ulasya jiet ban shimti kum u Deputy Registrar hapok gani ke skol ba. Ya ka jingbum kot bor jong u ban trei ya ka kam. Lalap nakashiti ka ba ulasoi. Haga khatn riu tarik urisau arjar arpusau. Ya ka ba ulap hak syabaro ki Head of Department jong ka skol ba nehu. Haga ba ka jing to jong u ya ka ktien pareng kalalong tik kumba to u kena abadang late school. Om kat u officer u balabat ya ka kerdan kabahe haga skul ba nehu kabala penlerang haduk kata-kata wat ya ki nong hikai bat ya ki samla pulie jong ka skul ba nehu. Abai di kini ke jing tungkam hi ubala keren uang ba kita keladan lah kata komiti budget kita handai ke jingkeli bangi labu yu ni uang ba menu badi chairman juga komiti hak ba ulapan saya di mau hak ba kita kibriu ki badan hak kata komiti ru de ba ujet dan mau hi uthap bu badi kibriu juk hak ba lade kiwan kini ki appointee ki ba ujet mau de kita hi uns pak kubur ki kibi let's see dan kum kata selendat nyemla benang hak ba nagiliang kini huta nenu husa bun bekim tip na menu badi badan hak kata selection committee menu kita ki expert handai manha katu hausnam balale du nakal yang visi ula pelong kum kini interview sha nongba Guwahati am ne kana hande ke Shillong bale kum kita ki kini ki jing thung kum kini ki interview bale ha banle shukoi jala ha ba kani university ki bun ki hall ki bun kini ki guest house ki ngila bun pun kam handai nakal yang ju usyam kata step banle stay let's say kadan hi ke iskalandan nakal yang jungi ngisngoi kata bat kum juru habai de kane ka jing thung kam jung new DR register ngitep syai habai de ber DR kumalai keren na kopor haus nam arja arpulai hau April arpulai tering kila apply kata advertisement hak ba tu par ulang ubam eligible ubam dan ni kata experience wan hak kedan ka ba sispa sau pun dia ngidan ni kini ka record berok defka bengin share and say share hak ba unius nam arja arpusau unius nam pemta hau January arpo artrik kila apply yang kata advertisement kila bakal lap so ikut kabarim hak ba uni Amit Gupta ulaman ubaningkong do kumi kata kumnu ngimbu jikili nak yang student body hak ba do ulang eligible ho handai tong man thoshti baru umlara kumnu nak yang jungi ngin ailat kumyu ni bon sencara kani ke university buat khamtam habide bot ni register ru berkhot ngitep bawa nak background sipai tong hapor bodi CUE ru bodi CUE in charge khutupor kebun ki jing pakla habide pakani jing penyak jong CUE kumno hatura kampus kumno kiwi jala penyak kata CUE exam kamshim ladan gunu reuni u CUE in charge bodi uni kolonial umkar to kapor penyak hakaba rukam kabamde hakaba umdan kata academic experience berkhot ngitep bawa nak background jong sipai uday tong controlling officer ni signal officer badu ulasha promote hadian ku tahu komandan ndai menta wan ka university khamdan kata academic experience kumno ula ban perform kum tahu unong sencar ka ni ka uban penyak ka ni ka university